Baraka sio vitu, baraka sio gari, baraka sio nyumba, ila baraka inaleta vyote ambavyo ni nyumba, magari na vyote ulivyohitaji ili uishi. Baraka inavuta mafanikio. Baraka inavuta watu sahihi. Baraka inavuta mahitaji yako. Baraka ya Mungu utajilisha. Hauhitaji watu ili uende juu, unahitaji baraka ili uende juu. Unaweza ukawa na watu wakakufelisha, lakini baraka ikiwa kichwani kwako inavuta watu sahihi kuja kwako. Baraka ya Mungu, ili uwe na uhakika wa kesho yako, unahitaji baraka, sio vitu.